Ukhona unogwaja omkhulu umadoda. Unogwaja odla nezinja. Unogwaja ohlala emancweni ngoba emaphaleni senyanga udala. Lo nyaka kulonyaka abafana. Angizwa njalo ngizwakala. Kudala yayikhali ingoma bazali. Yayikhali ingoma kujabule mukabantu. Kudala yayikhali ingoma bazali. Yayikhali ingoma kujabule mukabantu. Namhlanje zobatshela iqiniso madoda. Ummusic isujike wabe amateam ebhola madoda. Ukuthi kulabanye ababuya le, kulabanye ababuya le, kulabanye ababuya le. Aliboni ukuthi liyawubulala kanjalo. Liswile. Wayekhuluma nyonyoma sasemdala, wayekhuluma thulana sasemdala, babekhona abafundisi sasiwadlala, wayekhona uJawule sasemdala. Abafana benjabulo sasiwadlala, yayikhona iTukuye sasidlala, wayekhona uBoyi sasemdala, yayikhona iTunato sasidlala, wayekhona uZibane sasidlala. Ingoma zamanje azisafani nezayizolo, kusapothathi nomusic. Ingoma zamanje azisafani nezayizolo, kusapothathi nomusic. Zazikhali ingoma komalayitha bechaza ingoma eziphumileyo madoda. Kungekho ukuthi lo ngwakuphi, kodwa lokho selikwenza manje. House
zikhala kanje zikhumbula amaqhawe madoda ayimonkisi ngoba zazikhala yonke indawo phansi kona letholothi singakwazi ukuthi abasekulanda yayikhali intolwane kuzo zonke lezi ndawo zakithi esikhala ngeNkotisemba yayikhali intolwane kuzo zonke lezi ndawo zakithi esikhala ngeNkotisemba wayekhala uThalasi uNkotisemba wayengenile uBhoyoyo yabefikile umthimba wayengenile uBhoyoyo ayephansi isanda fana manje nazo mramuza wena baphathe sefa khuluma hello mafeshi ngo Timos wayetshaya uThalasi kuzo zonke lezi ndawo zakithi esikhala ngeNkotisemba wayekhala uThalasi kuzo zonke lezi ndawo zakithi esikhala ngeNkotisemba wayekhalile uThalasi uNkotisemba wayekhalile uThalasi uNkotisemba babegida bongona babejabula abantwana babegida bongona babejabula abantwana babejabula abantwana babejabula bongona ngithe mangifike ekheze emhlambe echolo upanenkayi egwande phela bhusi bathi gijima thina bafana siphumile batshela abantu bekele indaba yokusapota izingoma bebadlululana amadoda sasingakwazi konke lokhu kudala masikhuluma ngebhendi zothola kulo mfana waselupane kulo mfana wasecholo kulo mfana wakuphi kuphi ichaya ingoma lindawonye amadoda asebephuhlile besenzele emuva laphana sesifuna ukukhithonana kuphela house Tise yayikhali intolwane kuzo zonke lezi ndawo zakithi esikhala ngeNkotisemba yayikhali intolwane ngeNkotisemba yabefikile oMathini ngeNkotisemba yabefikile eSamdolomba ngeNkotisemba awushanda mntanami nangu umakhekhe vuka mathupha khuluma sanda house ziyakhala ingoma bedlala zonke ingoma amalayitha besetha besiya phansi bona lemakhaya amadoda laleluzwe sijama uta senze nje bekhiphile bonke abafana basesikhalangeni ziyabe zikhale emotweni ngeNkotisemba ziyabe zikhale emotweni ngeNkotisemba uyabedlala uBhoyoyo ngeNkotisemba iyabe ikhale intolwane ngeNkotisemba tise
kungoDisemba, kungoDisemba. House sikhala senze nje bephikisana kwana pale esipayini abanye umuzi ethi mina ngiyahamba nomsebenzi, omunye ethi mina ngiyahamba lo nguvu, omunye ethi mina ngiyahamba lo Bheki omanguvu, omunye ethi kuyangapha sambe ngendiza, kuyangapha sambe ngomthiyeni. ezinye siye Tholotsho, ezinye siye Mlampi, ezinye siya phansi kona leli upani madoda. House ngena kukhuthuza wena Siyabe sikhala emoteni kungoDisemba, siyabe sikhala sonke kungoDisemba. zikhala senze nje umalayitsha bekhuza betakeliyekelile ukuphathisa izinto ezingekho emthethweni madoda, ngoba bathi besazijabulele besiya emakhaya betshaya ingoma, bethi befika bebhoda laphana bona besazokuthi baphethe izinto ezirayithi, kathi nina selifikole likufakile emabhakedeni madoda, begcina sebebotshiwe bengasajabulanga. Yikho ngithi kini lonke likwenzayo liphathisa impahla keliyekele ukuphathisa imbathe madoda. Buya bayakhala omalayitsha abanye ngo-Ambrose phansi kona lezi balokhu emadoda swaka. Kudala yayikhala ingoma bazali, yayikhala ingoma kujabule bonke abantu. Yeba khoma lapha ka imota yini apha ndoda kuyisearcha kuyabe sokujile khonapho.